megalayapost.news. Hadian ke jingmi jing ujor lingba ki katto kat ni ki samla rangba na ka hima sora ka ba kilalaj banyak kendu yu assistant commissioner ka transport balak keno ba kadon ke jingya lait lan bat kit palat put kitrok kit motion bat klem daya lingba ke bridge ka balami ru hakilat patai kebor akan riu tarik benai September arajar arpsau henen ka singi ka khat ar tarik uju benai ki nong shong snong bat ru ki nong khai ba kenthop na ka snong walong maulong majai nongjri bat sobar kilami syakmat ban pensyai pai ba halor kani ke jingsha keno da ka ba penmi ya ka we kesur ba omdon kum kata ke jingle sop sop ni ya high level ha ka than majai baro ki ba khai ki dei ki ba yohon lang kat kum ke jing kila pensyai badan ru kiwe ki kali ki bayat ha kani gesrok ki balet da kawe ki jingdan kam jengki omba baro ki de ki kali kit mau ni ki balet syabangla habai de bagi jing sniu gesrok na kalian ki rang ba badru kilong kmi kilapan pau baya gesrok bonsin laju maramat hi da ki nong khai badru lingba ka association haba serang ban sniu da ka bayrap ban kit ya ki mau bad penan kamru ya ki dampo jengki om kembala keno bade na ki jingkit palat pun kila bandap ru balada ki nong ujor ki don ke aka ke ba ki ui kolong ke babakla kila dei ban wanya kundu bad ya penbet omman sulit hat samadan klem dawat ni tip ya ke jing shisha hakaba makiru ki dei ki nong khilang kilapan pau ke jing songsi ba lada ki posnem kamjudon kum gini ke aka khamtam parathan kim hala ki jong ki kam henry da kani ki jingle jongki kalong kumba pin pharia ya ki parathan wala kata banwanra sya ke jingpha kilapan pau ba ka jingilom lang jongki kadai omman persya henry ban pensyai kenang bagi pat ba kinlait ban sungthu bakla kum ke jingmi ke komplain ha ka hindu tarik lingba ki media ki ong ba ke surok sok ba tharia majai baga snio pelat ka du pelat lingba ba ki ya ki tegi trok kitma dan kalian ke jonga ngasngo kumunong song nong sa hangte po snong tharia ngasngo ba pen-pen sopi bagai ke berfah kejing peni berkejing keno ha katu ke social media ke golong ke bomla ban periang nama kumno pin ong bagadu ke surok bagasni ke surok kamde ke kamram jongno ban su keno klem datip ke tolong kubur kena wat ni ke berfah kejing sisa nama kesurok bala diki pos nem om siam la siang rong om siam la penbha da kono department ndai kat kum bijingo jing tip jenga ya ketu kesurok ngasngo bakila sanction na kaliang ka bor sorka ban penbha no ya kani kesurok dan ndai ya kesurok le ladang penbha da mangi ki rupai ba ki baterai kam pi pateng ma kidon ke GCB kidon ke dampar ngilek ban penbah ban baramon ma kamde tang surok kebaya ki kalikit mau nrai ketika surok kebaya ki paitba nong song snong jong kan ngathan borok kowe kebahap ya lembah kan surok namajai satharia sosobar benlek sesora benlek seselong dan nrai ki sel wala da kalong kumta da ki bri ki banaba bom syam laya man lakasni ya kan surok kinong bakadu teng asngo bangi da mangi kitra ki bayat man kasngi yimdon kono ke jing sngo ban ong ban keno bakadu ndai beliu ni hap pediang ye ke berkhoi kiwan ban ring hak poliur kadon ke jing tua kadon ke jing liat ka kendau kin sikodo no pin amba penduk kita gi kali kitmau bas kawe keno ang to ki ong bagi kali kiat klem da ki howet bridge hato kawai ka kali kademo ka tang kali kitma ladawan ka kali kit siap ngibelingin hapki howet bridge ladawan ka kali kit mau bansnayeng ibakit mau blok ibakit mau idru belingin hapki howet bridge kadon ka petrol pump sport lailat ki kali na nong jiri ki badon chatai ru kiwan them phniang na po lailat hato ngi haprung poli them phniang ngi haplung howet bridge endang lawan phai da hato ka dei hok bangin dong howet bridge ngasngau ke ba khoi ka bomla ban phniang namar piong di kali ke belek sebangla ke penduk ke surok hangto kitip sai baga karkhana sna kali sna body ki painting nang ta ki basna engine ki download sport 0 point sathi sekejap sinong habikiya na to surok kit mau tu pin kedul por khagi kali belek karkhana rum ke sebangla
Kibalik sina tayar kemut nilai saya kibalik sebanglah. Tang su ya kino giturok nak ketuk surok. Tinggi sina surok melu bot sina surok tik kerpang tamania bi kita galikit mau. Ning sina surok tu nak mentau pat ba bau niak lang nak ketuk surok. In haban punan kam lang surok ke kelas sina kan. Ni bi sukodo beri pinong ba tang lakhi ki kali kemut ladai bi kita galikit mau. Hato haporo pi penmi untuk kali kali. Pi ong bagi balik lut sabanglah. Balik kim kio kata pila dia mengkali kan. Peniang tu kali pilih seno. Iklam kali pi sukodo bai pi ong am bagi lek sabanglah. Tiga ke bakoi kalong bamla ban pediang. Ni penpau ko jing sosi ba kum kino ki ba pi penpau bat keno ha ka tu ke social media ba pi ndu tarik kalong ke ba pen sosi. Yangi kinong song sinong jong kan katain. Bat ru ha ka ju kopor. Ka pendeko ru. Ya ke lengba ke social media. Ki penduk mensim yangi ki kon khara khasi ki ba im ha kan akam. Ki ba pendap ila ke jong ke ying ke sem. Ki ba pelik school ke jong ying ke sem. Ki ba wai ying se chelong. Ki ba pendap dalam lengba kan akam. Habang itu prakasi hara hatu kanu kajing ka jupi pide jing saban yang wan bani ai mensim ban ai kita ka buit ka bol ne ban wan advice ban pensutu lem le sela kadon kajing ya bakla khoi piwan sakhamat ban yatrelang pensutu yangi bakato galanti kamdei pide ban le takatu kan kajuk menta kat kum kapor menta ngai ngasngo ba hadin isnam ki balek nadu bangindang kena hadu banginda rangba kan ngasngo bakane ke jinglong jingman jungi seningim jua don kano pratang don nandu kisnong nong jadi kisobar ki wa long ki maulong ki muai ki semati kini kisnong majai bar khoi sini ngi im be khop halagi jong ikam jam ngim jidon kono be kerupi no ngim jidon kono begin kono ngai ki penmi da kane ka gentin kamot pi kwa an pria surut yangi ki batre arliang ki bodon segala segakat haria bat segala kat lailat teka ike bakal jong basusi ban pau ngapan pau kejing sosi ke bakoi kejing keno bat kejing ong jong piang tu ke bakoi kalong bom song nong rim tang kene ngapan semua ngi ngiladon hang ne ya kan kakam khimau om dang mental ne menin ngile trai ne kakam na duki por Shaktiman hadin gumtu kami ke por Esperwil hadin gawan mi ki TC hadu menta bagawan ka ki dempar banon bagadon kejing pakit palat put na kaleng jungi nyimla ban pediang namar na kaleng ka sarkar kalabu kejing theu kejing go ngai ban syam sim kabu lande ban suang bagadon gajing kit palat put bagi du isurok namar ngi kumkin khoi ngi sutu hagi por mensua hadu mentaru kajing maramat bagajing sinai gi surok kadai lengba kajungi lengba kajing penia jung association bafer na kaleng jungi kumkin khoi ngiwan ban yarap ban kit mau lande kit mauria lengba gi dembar gi jungi ban maramat ikan isurok hawat hagi ni gisni keladon gajing sina yang belasang syuan berpentrei dengan government na kaleng jung pleudi Rai kipor ko mensua katno kajing jot jong kan surok. Sano kini gibri ki ba kisuan ban keno menta ban omba. Kajing julor kajing jot jong surok kadai de kajing kit pelat put sa Bangladesh. Nakaliang jong ikum kino khayi ngiso bangimla ban pediang ya kani ka jing pensai jong ki. Tengi don la kajong ka hok kum kino khayi ban pensai ba. Kini barok kajing keno kajing batai ki jong ki kilong bom don ring hai. Kabar kajing adai kajing ong jong ki ba. Kidon ki kali bakim ki wa kata mo kadon kejing high level ngaso bah gini gisngi kalami ka kentin high level ka ba wat hadu balai wat tiket ban pet football apo poluro ya ka tiket ha bakalut ki ong ba sanu ki high level ya hakani ka jaka bakit motion ki ong ki high level mo ndai sakani ka sat jungi nginum don ki high level ngirang kat lang ngatharai gini ki eksportar ki badan hang ni ban saki ya kata hagi por mensua ki yo sitrip sipnai ru ki hun ndai mentang la kami yo sitrip sitayo ringi hun namar balai kum ki eksportar ngi de mesutu ki mining ki pulut de gilang banyo ega mining jongki nalor kata hadin belami ka anis premkut dan kam bantep ega biji te bangi ni yang dijuar mangi kum ki eksportar bat ki beri kepada nongrem badon ya ka mining kam chong nongrem pi ngi hun ya kata te nagal yang jungi ban ong ba kidon kita ki level na jungi kenta je kata ngi nom dan ki high level abang idai ki eksportar ngi hun kum eksportar namar fi ke jing pnia yang ni ka kam chane kidon ki hima haswa pindrong itu hima pia pendep ki jing betha jung hima kai ke badon kam khai te ngas tharai ki eksportar ki sutu ya kata ki pensai lut ya kata ndai kai ke bangi kwa ban pensai maka ai ke tu ko khubuar ba mi tu si kalong ko bomnong reun hang no namar ba hakatu ko singi iba wat kitu paralok ki balai ban complain chau transport commissioner ki ba ju khai ndai kai ka daw ko pelong ki ba kin penmi ya gani ka mong isusi pi kata ka daw ngaso ban ong kumpaki ong gitu men mo bau tren kasi bam tang prakasi isusi pi ya kata namar habakir kilong kum eksportar wan sing ina trade de galenti ke badai mo ke bat gajing rei ba ong ba kidon ki kali ki bam ki opo bridge kumla pensai na kali ong ba ores na ka sat tharia
Namar om barok ki kali bayak na surok peludi ki balik ke Bangladesh. Kidon ki bakit semen kit Mauria kit siam kit narot ban snaing ani kit gini gitir kimdon kam. Kumalong na kasait tharia mo. Kasait tharia kamdon petrol pump. Ikali ki bawan na tharia kidon kam man thiam phnyang saka lai la. Te nanong jiri kimdon petrol pump. Ikali ki bawan ban kit ma na satai ki wan ban thiam phnyang na kanang lai la. Te habagi wan man thiam phnyang balikin ki ha kataka weight bridge mo. Ke nagaliang junga ngan so banong ban adon tangkat ta jing pensai haka je kam bat pangan kentu khamta migi paradok iprasnam jung baki nem don ka jing suthu bakla mo jing de dengan kam kilari kidon kinu ka jing suthu bakla nan de bikim suthu susah ki so bon ye kentu ngi balong ki tra jung ka kam Kalong kami nang nena po majay ka ke baki rangba kila dep keren mentan ngi kersa ne gutu jing keren jongki namar ngi dei kum ke eksportar ngiyo si trip stayo ngi hon bet boros ka to lay si banay si trip ngi meyo de ka ke baki lapan sai sakman mentan baro ka de ka basisya kam dei baki ong kita ki high level ki low level ngi ngimdan kum kita ni baro ngi long lang kaju ngi men ngi hon ngi ya yu bet ya ka ke bang iyo tangkatai ada we nak eksportar Pujiyo ki kamai sin si benai mo te ngaruhnya kesan lang ya kejing ong jing kini kirang ba dibalik keren nak mat nak liang jungar nak kesan ju ya kene ke bolong kejing don kam mo lam ta jungi ki im hakine ki lan ki pananong jiri idoni singiron sibun ki eksportan nanong jiri redang mementa long himio penyawan lang tang dagine gintin renga syukur san baik met bat mensim Halor ketua kejingnya keren gini kiri rong ba bat nakaliang juga asosiasi. Te ngimwan hang di ban persya ya ki paradok prasnam reni ki perlok na sora. Ki samuan hang di ban pensyai ban ong bangin konfront ya ki ke baki ki keren kan rif tering. Reki ki don la ka jong kejing smokia ten re padeng kita kejing smokia. Ngidon pat ban pensyai ke ban maki la se kim sem la smoktu ha ya kini kekam. Hoi makir ki diginong khayi tang la se ka don ka nu ka jing bam sya ki ka penlong ki la se bakin haban keren ki ki bangi ngim la ban priang e ko mong oi phi ngim sim lawan nang ni bani la sya ki ngi wan nak ta ka sim ban ai ka jing ban sya ya bro khoi te nganam keren shu ki ka begini gerang ba ki keren sakhmat nak liang sobar ban nak liang wa long re nak liang ngi ki nong khayi na mau long ru ki bi don lang ha ni ka banta ni don ya ka banta ban pan sya Hakaban kong yusno ban ay kublay ka sorkar hagan yang jing ade gini ka surok namar menta keladon ke skim ka balapan kre nadu na isya meti adu ang ni hamajay ya kaban senapan bahai ku surok ban kontraktor ulan ang pendep hikam ba kam menta kadang don proses 4 sim ladep te bani nujore ka jing smiu jing ku surok ku magipor menisualay mlong bani keren tumbang itip namar ba kini ka surok 4 sim 8 bah nadu dipor ki balalek no Ten ray mentang las dang yo itu surok ke babha da kajing wan jong ke skim menta te ban ong ya kata kajing jot jong ke surok ban kedo kata kajing jot ke surok inom la namar ke kamram jong ke sorkar ya kapat pen bhai ke surok na ke benta kajing don kam jong ke paj ba kan sange ang tai kata ke benta ha kajing de bat ke khayi khat arton oh nitip ba ka khat arton ke de ka supreme court ruling Tingim tip lah kani ke Supreme Court ruling ke apply na hakani ke international border trade. Namar kat kum ke jing suthu jingi na du umsha bin khayi ka jing yakut jong ke sarkar ka jongi bar ke sarkar Bangladesh kalong bangin ya da kata ke CFT ka kubit fit ka jing tho. Tekat kum ke tu ke por la ong bangin tho kata 39 kubit fit. Di hang ni India pat ngi tho de kubit bridge kan ba habang lapat kile ban tho dak tak sistem tingi ngimla ban ong namar balela hadukat nu kani ka khat arton kadi ban trekam hangni namar balai kumong ong fisaisin kani kadi ke international trade namar kat kum ke Supreme Court ruling yi ba hagjing sya kadi national telesi lesi kita kibri ki badon ha kabor ki khamtip lesi kala ban iklip lang rela da pipet bat ya kajing yakut bat hadu arhajar arflairu lapan labeteng susu bakani kajing khayi kadai ban ya ha kata sistem te kajing ya khat aton ngan ong ipi ha kani kajaka kadai ka kamram jong ka sorkat ndai bangi lek don bor bangi ong bangi ya palat ning ya tu ning ya tam ndai kajing ya tre hang ni kam kalong ba ngi ya rengkat
bat makir ki don ki i ki labu ila ki jong departemen hang ni bat kitip ya ki khai ki jong ni hoi la da fikran tang ya ka majai la se ngas ngo ba kala dei ka jing kala dei ka aka ka ba phi pet siliang namar balai ke ni ka jing karton kam dei tang hamajai habro ka wi ka ri ba habro ka wi ka jala me khlia kam dei ka jing karton kitip ba ki kali ki badon kham tam ki nong ba ki ya san phone ri pho me ton sau pho kum ta ter ti balai fikado tang ya ka majai kata ka dei ka bangas ngo bagi perlok na sora haba fikran lang pide ban kren lang solansar ka tila da mangi hang dingin pentrikam tang ya katalar kiwi kim pentrikam hatu kam kata amo ya ka kepo gajing hatu kam kata amo ke kamai kaji jeng ya ni tila da kiwi ru ki ya kum ta la singir ni hapan ya kum ta kata ka dei ka kam dei ka jing le tu kam dei ka jing le thok ka jeng ni mereka jing ya ka dei ka kam kalong bangini imlang nang ta sa ka we habangi ekstrak habangi ni penpat yo mau sir ngi ka jaka ka jeng ni dia bentip habangi kit ni lut ki udai raw materials dai finish goods let's say ka jing thau metric ton ngam tip ki kedau hado kat nu ya finish goods bat ya raw materials uni udai umar pok khandau bat ngila sisim ya bain kit sabang dai teng ka khandau yo alang galek sabang dai teng kinyut kinyer yo alang namar belai habangi penpat yo mau ngi hap lut yo rengkat bat ki mau siap ki bangi nemla ban kiar ten rei ka niru ka di ka wi ka ba ni sngo diaw namar balai habangi patpoi pat si Bangladesh la sing lam nong example ngikit nang ni khat arton napoi ha Bangladesh kat kum ka jing thau jing ki namar ki ot ki mau siap sa sapraton ti hatu kata ka immo praton bangin ya khayi sa Bangladesh kata ka ada penyap upai ngi kata ka di ka ba ni dei man snuthu habangi kren ka khat arton kam dei ka ba ban ong bangi ni penkhen la ni ngi le don bor kata ka dei ka ba iwan bat misai khmat chong tingi kerpat iki perlok sora ka moong nimwan ni ka ban yele persya iki bakir ki di man snuthu ka makir ki la khayi hang ni ki snuthu baladaya be kata ka banta tagmut kandon ka jinggo bakrau tinga nge kat kinong yalam kan sapoi ka por bangin salej bani kandu yo chief secretary ban ai ka presentation bani kren halor kanik international trade border lakalong ne em ka badai ba kata ka khat arton kalong ne em ban apply hang ni lani ka ka rules ka apply markat kum ka jing ikut men syang ong ep layak da kata 39 CFT tingam tip adu kat nun rei ka kan sapoi ka por ya ka bang ang ngilapoi hang te bani kren ing sa iPad ep ka jing syai ka ka pagadai ban le kata ka dei ka bangwan ban syai pedeng jepti ka kerpat ep kum ki lat pathai khobor ya ha ka bangiwan ngini ka jaka ban syai ka mut ka dei nakam ta baro ki perlok ki bedan ngini ka dong ka than ka jing bakim dei ban sungthu bakla bakim dei ban sungthu bakla bakani ka jing lang ka jing kan long ban thau slieng lani ban pe slieng inu rengiwan ngini ban syai namar balik ni ka kata ka jaka po jing ka bangi tre na ka por si ka por si kentin ngakwa ban ya kren na ka jing ya ka jing ong ya kata ka high level kani ka dik la se ka ba ni snusi ban ong namar kum bakalong menta ka kam hang ni barak khoi kinong khayi la da phinlek bani kandu iki hang ni mentangi khri tang para khasi bat ki bubun ki de ki parado prasnam ki jungi ki bamsem ladon ki kam ki jam ki baladu ki kam ki jam bat ki lawan hang ni ban yet ki kamai ki kaji hang ni bimsem ladon kita ki high level kumba don ki perlok ki baong bagi don kita ki high level kani ki ka bakta amat iong ki kajing sngo ko jungi namar balai ngi kamai ele se ko baong wi perlok mane sitrip sitayo hatu kata ka di high level mo sitrip sitayo tagamut ka dei ka barang ai ngi tangkabam ka di mon yo buat banlum spa rupa dio nim kwa ba kanu ka kam makan long ka ba ko hangnes nong jungi namar ka jing ka dei hangnes nong jungi hi ni duna ta piki khasi ni duna ki pat dei habang iyo pa dei ka ni ka kabu menta ba ki wan ki reng ba so thu yang ni kat kum ka jing sisa lelingi sok majai mo ka di tangkal enti ekspor umau te ngiyo na kinong jiri ngiyo na ki sobar ngiyo na ki walong ni sungu kumen biki walong ki ay mau yang ni ada kinum ai ki mau long ki walong hang ni kalong bathali om don i ngaya kersian lang ya kini kireng ba biki lawan ai jengmut yang i bangi de ban kit mau be tang na walong in kit be na sobar in kit na mau long kalenti ya jungi kade kan ne kalenti international kam de ka baong bangin ya khayi kumbale merak sego hati kade international ngasung komen menta bagi lawan pensai ni tagutah udah sibuk Lor kini kena mas niu ko surok kini kena pat bas niu ko surok tapi ki eksportar kini ki mining ki papri ki tray ke surok misam dai ba ong ban tray mano ngi ki tray sinong yu iyang ne ya kata ke surok om dan mano batray
Tang sula ko kini ki mining kila marre kila wan rak deki kali kila wan rak deki tu ki JCB kila thek mau kila thek siap. Hadu mentar ki thek mde ya kata ka bong pilak ban kali ki we pi kan thai ma jang ne. Batai ma pi kan thai ma jang ne. Kadai ba sisan em yeng. Yeng ya kata. Yeng. Idai ne am ba snar eksportar mining. Baro ki mining ki wan ban sina ban thai kan lenti hang ne. Ngingi deki trasnong ma jang mde ba ong bangi deki barsnong. Kali batai kini ki thai kali buat kebanas dang ro kampat don banong sinama no manoru ngia sinahi dangi ki eksportar barokot ya kan ka surak nda menta kalalong pada kumto telawan penia sudah ihima mo bayu dangkat no sin hang ngila ruban tip bakawan sina ndrei nongkong lay bangi ki eksportar ka bangi sina ya kato ka surak wadang ti hapo kores nongkong lay poliur kamla baniat te kali kamla baniat kahe ko mahap khang ke eksport Ndrai kator ngi penbahi daki eksportar barokot yan. Kelilang kini barokot daki eksportar nongkong lay bakapha. Te kadang kan nosin kadang sena cien. La bantip rumah nangkat no cien baka sena. Ndrai mangi siwa nakamat kan ki eksportar ka bangila. Penbah ke nyila pen Liberia ka surok ka bang lihat ka bae. Mula-mula sebentar dekat lu klik sen drive kilai sia maramot ni. Ba maramot mangi nongkong. Lalu kumbakan lu snem nak kumbakan lu snem kini kesulok ka. Bunan hama. Ha kelapun bah. Babun sen mi Ladu ki arhajar. Nyom to mah. Ya katu hadin kubit snem arjar apply la ada ban renew biang. Kamu begini ya dak sistem kembali pensai bang. Tega memut jing syagi bangla ki le kata. Tinang ni India ki ya kata tersebut ngingin habdon tega jing stru jengmot. Kita ngin dan ban ongi ka jing le jeng sarkar. Re ko mo ongi wen gerang ba mene ba siraji ongin salaj presentation se government ban keli ke ka bangi de ban le tadi. Nama na bangla sim lo de jing thon India re. Atu gani ka 12 metric ton kalong applicable na em yang ihang ni. Namar kadek international trade. Tingin pek kay lada kalong applicable tingin haban burom ya ka ijuk sarkar re lada kamlong applicable kadai kata gajing te ki manusia tingin hab ya kata angka nemdon gajing do nong ni Kalau kata sekuat ban ong lada ki ong ban sim him ki lada kampai ka transport ta te kamut ka government kam don jimut bakabu i ka transport department lada ka transport department kam le ye Ndai lada piyaj sekalenti ke bahasa jengai lemar kene ke ekspor ke kai ke pateng jona pok maklea ke balik ki mar pok kendeu syapo Bangladesh kita mesngotu isai ba lemar ka don ke joint commissioner kapor mensyua bakiate Indo Bangla joint commissioner bakiong teh ka tu ya ka ha ka tu kapor kita te ka weightman certificate ka batho wad hakai weightman certificate kita kedong tu 39 CFT equal to 1 metric ton teh hang tu ki haban ken jing ken kendit ki hang tu hato kata ka jingkit jongi khat arton kadai katno hang ni thok khat arton dai dengile bangla ubat ya katuga iu be ya katuga 39 CFT te hang ta ki de benwat ki 39 CFT banwan ra ya khat arton katno kelut ni de bankit ti lemar ki le siki syukran ni ke ba ki si ba kit lut ka kali ndai kumno pade ka export ke de banya bat katno mau ni de bankin le sikin hap ken chua kan namar ada kisngo bakila ban penyo ingi hadu bangla thik ba tho apo ka weight bridge na po India te kabiang ndai ada ki ongam ta bang ya kitam pelan ada kitam pelat te ada kisngo bakila maki ban le ye na lor ka transport te kemut ong ki bakin penyo ingi hapo bangla khadat ngin piang ndai bayo kimla pada maki penyo ban solve ye kan problem jongi ka bangi khakli ka bangi jenjar Tolong kay ke bakal bakla ban syukran ban ong ba transport department kam le iknya te kuai kelenti da tengah ngas ngil dingi prengi tak kene ngia rangkat ka transport department di custom department di department ki ba fair ki badon ki happen biang ki kot isla kat kum ke instock ne kat kum ki rule khai international ki kot isla bar khoi kalian ka jongi te ngim padon kana ka benta ka bangi jore ki ta ke bangi khot ta sing la ya pensai pai bai baro khoi tingnya pai haden ke ka bagan non ada kana ka jing ya bamis thu jengmot tingi hapsim ti pada kumai ni kran amar bangi dan ka jing nakalian ka action ladan ko ka benta ka bangi seli kenu chip secretary halor kan ka benta hi na ka por ke dan be ka ni ka jip punthut tingi ani hapo masai
Ani po maja LCS mentala lai saus nam kadon be gejing pentut halo ini benta kharaton le QA ki LCS pat kamdan gano gejing pentut kaya be baju ya QA ki benta ini nak kalian ki asion hingin sashim ya kai kam to bagi sale se kendo chief secretary se kendo ya transport commissioner se kerana ada ka benta ani hapo maja LCS kan artli ko wet bridge ko bridge ko badan sipo sobar ilaka stai ko ga badan hani hapo lailat kini artli ko wet bridge hadu menta kilong active ya kidan kiya ke jithau ka trikam be thau be kipni be ke jithau gila bar kitu ki bali ujor tu ki yo i ke jithau ka kipni be ke tu ga display sabar leke ke bas ngusi ba ki ong ba ke jithau hadu mentar kambiang kim thau kiya light ya ka wet bridge le nak wet bridge ki labu ki don ki CC kamera ki don lu jing thau na dong shadong ki biang ba ro te le long ba ki ong pat ba kambiang ga jing thau ba kam don ga ta jing thau biang e long ko ba bakla bi long ba yalam bakla ki pai ba ki bam tip ya kanega majai LCS le se ki ba ki pai ba bam tip kanega kam khayi sene ko majai le se ki lapan pestu bakla ki bahama jai kadon kata ka hele ne apo majai kam don ki kita hele baro bari tu te gaju bahir tu lang gaju ya hun lang baro ye gaju penbaik ye ka kam sene ko majai LCS kani ka keno samla we samla ba ko ni samla atau kani ka dega ni ne ta usim ba kani ka ni gitu ni betul kani halor kani ka benca ka ba we urang ba samla bla ai gaju tho support department bridge road i lagi pai ke kadon ka nama ba kadon ka jingia kan ada po ka hima sora ba majai kadon ka jingia kan ada kini ki benai ko dap kan hadu mentar kanang don ita ka jingia kan ke bang panla ban ya penbe hadu mentar bat ka hima sora ba nong nong majai ke halor kata ka bentak ngatharai ge sim ka bu ka ni kam khai tengah sungoban suong ba ka kam khai ka de ban ya ka jong bat ka kam hima sima ka kam ye kulmar aga hima ka juga hima la se maja nong de ka juga hima hi jong hima sola ki sha de ka de ban ka kam hima kam snong ka de ban ya la ka jong ka kam khai ka de ban ya la ka jong de ban ya long ban ya penlong lang haju kan ka kam khai ba kam snong na snong ka long ka ba bakla ba yalam bakla ki pai ba to hangi hapo maja LCS ka association ka don likely ka we ka maja exporter association ka we ka new maja local exporter association ka we ka de ka hima sola kadega ba te hai hima sora kidan ke son te likely ke son kidan de ka we de kala jana to maja exportation halo ka jinga dan case bat ka hima sora hi ye menta ka belong active kadega new majai kadega barim menta ngilapan le no da ka united new majai local exporter forum association tikine ki tu orang ba we ba ujor ni phai ka ba ki au nadu Februari mentau benai kila sim menta da ka hima man penia ya ka te ka parking man penia ya ka ne ka line ba ra khoi ke hadin ke jing penia ke jongki ya ka line kami ka to ka ne ke jing kulma halor ki exporter ba halor ki manas ba ki biji maka perkum penia long kamlong ka babit ka babiang ta ba ke penia ki hima ha ka por kidan hi ki uni orang ba we ne ki samlar bu ujor don hi ka benta bu la tre export sene baro gitu ki hima susun ki ba don ka member hang tu gi baterai sene spo mazai da menta ki sngo ngam tip ke ga sngo ga jongki menta ki ujor kelaman ki ong ba spo mazai ki kali ki khai ki long ba ma yet biang ki yalam baklai ki pai ba ki ong ba kim yai na kata ki light na kata apa ri ke de ge pusut ku baklai ki pai ba ale hadin ga jing ujor na ga transport department kam don ga jing tu ke ya ya niat baik baju ya di bola betah ai da ka wet bridge wi de ban ya ka taton ni ya ka taton da buta ya baik kam don ji khang Meghalaya Post.news